gihulagway na usab sa atong ebanghelyo unsaon pag sinati nato sa langit dinhis kalibutan, kining gitawag og gingharian sa langit or gingharian sa Ginoo. Kining gingharian sa Ginoo naa diha ang tinuod ug way katapusan nga kalipay nya. Kini diay kalipay labi na dinhis kalibutan, mura din ni siya og tanom, mura sa ni siya igpapatubo sa pan nga dili diha-diha dayon, inanay na ay process of growth. Kabantay ba mo inigtubo sa tanom, makakita mo nga naglihok siya, nagtubo, makita, makabantay mo siyang tubo, hindi man mo mutubag, wala mo mututok anang tanom. Tutuki ba ang tanom ba, mag-anam ba siya tubo, makita ba ni mo ang gatubo siya? Di ni mo hapit makita pero mubiya ka niya, karong adlaw imong nakitaan usara ka bukdahon niya, mubiya ka, igsunod adlaw imong tanawon, muduha na. Pero mag-apong yung kaniya, kay gusto ni mong motubo dayon, magduka ka, di ka kabantay. Pasabot di ay, nga dili ta magdali-dali, aron ta malipay aning kalibutana. Mga bitanang agitudlo ros mga tao, kana magyong one click ba, nya lipay dayon. Muna wa nakakauyon si imong buhok, sud lang kag parlor, igawas nimo, bag-o na kag buhok. Ganahan kita ana. Igsod nimo parlor, igawas nimo, bag-o na kag kuko. Igsod nimo, igawas nimo, taas na kag pilok. No, mo na yatong gusto. Nya wa ka kauyon sa imong bana, text lang kag lain, nanakay bag-ong bana. Usa lang ka text, a text away. Wa nakakauyon sa imong asawa, text lang kag laing babae, usa ra ka text, nanadayon kay bag-ong asawa. Mao na roy atong gusto. Nya di ta kasinati ana og langit. Si San Ignacio kamanghuran ni siya sa 13 ka managsuon. Ma-imagine nato kung unsay kalisod sa ginikanan nga 13 ka buk-anak. Paminaw ko ang ika-13, makaingon ko, sus, Ginoo ko kada kong problema ani. Ika-13 naman Pero kay giantos man, gitagaan maghigayon nga motubo si Ignacio, medyo anak pa gyud ang iyang pagtubo, kana bang murag may pagkabuangon ba? Dili siya ba Diyos nun? Pero naalagi pa ilog nga giatiman lang gid siya, niabot yung panahon na napahimuslan siya sa kalibutan, nga matod pa diri ang usa ka kahoy nga gitawag og mostasa, inigtisok sa liso, gamay kay nang lisuha, pero inigtubo na anha na manugdon ang mga langgam, magsalag ang mga langgam, mupasilong na tas landong ni ana. Mao sa nahitabo ni San Ignacio sa de Loyola. Pag hingkod na gid niya, diha pa nakita pagka mapuslanon di ay sa ika-13 nga anak. No? Kinsa ninyo din ang gustong manganak og 13 ka buok, tasa kamot. Ang ni Isa sad wala naman sa ikapuslanan, wala na. Ang ni Isa ba wa na sa gipaglaom. Ambot lang og naamoy anak. Congratulations kung motudlo mo sa inyong mga anak karon, kay mga tiwasono naman mo kasagaran diri naon kanang inyong mga anak o inyong mga apo, tudlo naayaw gyud kana bitang mura din kag ma-discourage kung daghan nag-anak. Imagine Ignatius of Loyola, ika-13 kamanghuran, nahimong banggiitan nga santo og naghatag og kanindot sa simbahan pinaagis mga Jesuits. Ang mga Jesuits mo'y nagtukod anang mga educational
nga mga universities sama sa ning ato din Ateneo de Manila, kasikat ana nya seminaryo, mga formasyon sa mga pari nya naapagin nila ang kanang mga counselors, family counseling, may kay sila ana, pastoral missionary works, may kay sila ana, tungod na ni Ignatius ika-13 anak nya dinhi sa atos Pilipinas. Kahinomdom mo ni anhing Cardinal Jaime Sin, Cardinal Sin ba? Kinsay nakailang Cardinal Sin, nakadungog, taas ang kamot. Oh, grabe kay ito, Cardinal tos Manila, motoy hinungdan nga nahitabo ang IDSA 1 o IDSA 2. 1986 ba tong IDSA 1? Kanya year 2000 or 2001 ba tong IDSA 2? Ana, siya gyapon ato, sikat kay ito nga pagka-kardinal, kay bawo mo og ikapila siya anak, taga kuan man to, taga Kalibo, Aklan. Wa mo kay bawo, mo lagi na di man gud mo magsusi-susi kanang atong pagkamaritis ba ato sa nang gamiton sa tinarong ay kanang ato sang hinumduman ang mga kinabuhi sa mga banggiitang tao nga nakahatag og nindot bas katilingban. Si Cardinal Sin 16 sila ka managsuon, usara ka inahan, usara ka ginikanan, usa ka inahan, 16 sila ka buok, ika-14 siya nga anak niya at timanonon pagyud kaayo kay asthmatic siya. Asthmatic ba kanang di magsilbi og patrabaho og uma kay mag-uuma man to sila, di magsilbi kay asthmatic ana galisod kada diyot-diyot lang atimanon, diyot-diyot lang ma-ospital, pero tanawa nahimong kardinal, nahimo pagyong reformist sa atong nasod, naghatag og nindot kaayo nga historical record sa atong nasod. Ingon ana, mauna siya ang gitawag og patience endurance or patient endurance, ang pagka mapailubon nga magpaabot hangtod makabot ang gingharian sa langit. Ang atong mga santos nagpakita gyud aning paggamit aning virtue of patience. Kasagaran sa mangumpisal nako moingon din, mubo kay kog pasensya pader, mubo kay kog pasensya, masuko dayon ko. Sige ka na bilingi ay mong tupad, inataas kag pasensya. Kasagaran mubo kay pasensya, hapak dayon. Mao sa to akong anhing mama, mubo kay pasensya, tig iklami gamay, piti dayon ana. Sopak lagabay, ikaduhang igham, piti na slatos ana. Kusi dayon ana, mao man ato impatience nya gatuo ta nga kanang impatience makausab dayon sa kahimtang. Kini manggong goodness, kani bang kamaayo, dili na siya sama sa kadautan. Ang kamaayo inanay nga mopaila sa iyang kaugalingon. Ang kadautan outright gina bang ana day na ang kadautan ba, pero ang kamaayo inanay kay na siya. Mura lagi adlaw, maay man ang adlaw daw tanawa di ba inig silang inanay ana. Ang tanom maayo man na siya, inanay kay ng tubo, pero tanawa ng lunop, flash flood, di ba bang kausara ka patay dayon kanang makras ang eroplano, bang bangga ang sakyanan, bang kanang maadi ka suyop, hay dayon ka igsuyop nimo, hay dayon. Kana ding mga premarital sex inig tukhang suka-suka dayon, dali ra gyud kayo. Pero ang mga maayo buhat
sama anang mo graduate kag kurso, mo agi pa kag kinder, mo agi pa kag grade 1, grade 6, grade ano sa pa na, grade 10, grade 12, first year college, hangtod 40, basta kapuya kada adlaw siging report sa eskwelahan. Kapoy. Pero kung pasensyoso ka, maabot gid ka sa anang maayo. Sa unang pagbasa, ang mga tao nakasala katong mga kauban ni Moises. Ngano man, si Moises nagstandby og 40 ka adlaw didto ibabaw sa bukid sa Sinai. Dili na nila makita didto sila sa ubos. Isa, wa na tay Ginoo. Maghimo na lang tag atong Ginoo kay may nang dun na gid tay Ginoo. Nakasada yung sila. May gani si Moises kay pasensyoso kaayo. Bunga sa to sa iyang encounters Ginoo. Unsa may iyang gisulti? Pusdak to niyang unang gisuwat sa Ginoo nga 10 commandments, saka siyag balik, nayo na sad siyag ikaduhang gisuwat sa Ginoo, unya iyang gihangyo ang Ginoo, pasensyahi in taon kining mga tawhana. Kung di jud ka kapasensya niya Ginoo, ako nalay patya. Matud pa niya, papasa na lang ang akong ngan diha sa basahon sa kinabuhi. Ningon ang Ginoo, dili nako papason ang imongan kay buutan man ka, kadtong nakasala mo'y akong papason, pero kay naaman ka nga mo pasensya nila, hala dadaan ang mga tawhana ngadto sa akong gisaad nga lugar, pero silutan ginanako sila inigabot sa saktong panahon. So kining atong pagka dili mo pasensya, musangko nig silot pananglitan kaning ato dinhing gibuhat nga sige tagbaligya aning slot. Hinay kayong halin, no? Hinay ba? Gusto mo itong kunahon na biya sa tako nga, sus, ikaugma ka, no? Nindota kag mahurot na ni kahalin ang slots. Pero inanay dyan kayo. Gitudluan kita sa Ginoo nga, hinay lang. Ay kay pagdali, kay madagma man ka nang magdali. Dagan kag maayo. Posible man nga madapsot ka. Hinay lang. Wala, inanay lang. Pero na nagihalin. Atong gahapon, na nasa increase sa atong halin sa atong slots. Pila na may atong halin karon sa SBF DAG niabot na og 37,205 ka slots. Pakpak. Hinay lang niya gikan sa 76,000 atong gibaligya originally, karon 38,795 na lang. Naganam nagkaubos. Hinahinay lang. Nya sige sa magpalit, hinay-hinay sa magpalit, kada semana palit mo usa ka slot, hinay-hinay lang ba? Pero kining akong 4 slot challenge, di ni madag hinay-hinay kay karon man ni siyang August 6 kutob. Nandool na lang kinutuban ani karon namang Domingo. So nanasad tay 4 slot challenge niabot na sad og 1,143 ka kabuok ka 4 slot challenge. Pakpakan sa gyapon nato ni sila. Ang importante di ay kaning tao nga pasensyoso or pasensyosa maka-appreciate sa matag increase of goodness. Dili dayon mangandoy o kanang dako maka-appreciate sa ginagmay nga mga kausaban sa tao. Pananglitan imong bana palainom kaayo, ayaw ina hunong anang imong inom ha, ayaw ingna lang nga nindot untag mo hunong kas imong inom, imong paghubog-hubog nya ang imong bana after mga 1 year nimong sinulti ani nindot unta mohonong kas imong inom, imbis makahurot siya og usa ka case nga beer, pila man nakabuk usa ka case 24 iyang mahurot kada semana, after 1 year 23 na lang kabuok. Di ba? Nya unsa may imong isulti? Ay, praise the Lord, nakadisiplina na gyud ka, at least usa ka tuig nakadisiplina usa ka botelya. Mo na patience. Pero kung ka, yan inom gyapon ka. Ako na jung gipaningkamutan,
nihinay jud ko sa kunin hinay ninaong nimo hubog mo nagyapon ka. Pero wala mo ipha pila ka butilya ang yang giinom sa una. 24 to yang mahurot karon 23 na lang. Imong bana nangabit. Hunong na imong pangabit. Di ka mo buwagan giti ka. Ayaw, ing na nindot untag mo hunong ka ng imong pagpangabit. Ana. So after mga 10 years nimong sinulti, 10 years imbis nga moadto siya siyang kabit kada semana, muadto na lang siya kaduha kada buwan. Oh, di ba? Okay na kay na. Di ka mo appreciate na. Oy, hasta inig tiks-tiks, masuko pa man ka. Di na gino na maulian. Pero ngayon ka, ay salamat, imbis 4 times a month, nahimo na lang twice a month. Praise the Lord. Naagyo'y kausaban. After 10 years, nimong pailog niya. Di ka ka-appreciate na. Oy, tanawa wagin mo ana di mao na hapak dayon singhag dayon patay dayon buwag dayon adi jud ka experience og langit ana pulos lagi na pressures pulos kaguol mo na pailog yun pailog mo na ang Ginoo is very patient to our sins. Ako ug ang Ginoo dili pa pasensyoso dugay na kong gikuha dinhi isip inyong parish priest ngano man tungod kay buangon kay kustanan daghan kay ninyo dinhi mahadlok na hinuon nako no ana hasta labi na ning mga kani bang na nag-alagad simbahan kulbaan sila nako ako muna bias ginawa nako yung paubos mo na gini ang akong pinakanindot nga batasan pero paghanag yung maging mahilag igingon kisay mo bisa karon mao ni ay salamat inta igpangutahan na dali kisay day mo bisa karon Padre Siano aya unsay akong assignment isip lector o ugma ha ikamo ay morning hulo Padre Siano na morning patay taan ngagas ding singot ba ngagas ding singot sakitan biasa ko ana magtan-aw no nga mura mo mga ratol pero pasensyahan lang gid nako kay after mga 4 years ang katong maningot sa una katong 4 years ago maningot nya mang luspad inig abot ako dire karon singot na lang wa nay luspad di ba that is good improvement ana katong akong mga staff dire nga mupalayo gid nako ngadto igkaon karon mupaduol na sila panagsa labi na sila tuyo nga papirmahan mudool na ba basta na ipapirmahan del wala yung pirmahan ni del pirma rin salamat mudool na gid in town na gina improvement patience lang sige lingay mong tupad ing na pasensyahi lang mamatay ra ka pasensya lang pailob lang mamatay ra ka pasabot ay lang pagdali aning kalibutana nga mobiya din kasi imong problema mamatay ra ka hinay-hinay lang kada adlaw paduol na gyud ka na sa imong kamatayon and once mamatay ta kita gitag langit pero kung nagpractice tag pailog nga Dios nun wap ata mamatay kakita na tag langit sama sa nahitabo sa mga santos o nahitabo sa mga tao labi na sa mga ginikanan sa mga santos nga pasensyosa kaayo nga nag-alima sila mga anak bisag daghan kaayo sa mas pamilya ni San Ignacio pamilya ni Cardinal Sin ug uban pang mga pamilya nakaproduce gyud sila mga saintly children tungod sa ilang patience manindog ta mga pasensyosa